Mambo ni mawili. Chief akae kwake ama mlio wa risasi ikae. Na kwa sababu mlio wa risasi haina akili ya kuamua, mwenye kuamua ni nani? Chief. Ni mukana wa munini wa mutongoria wa bururi Rigathi wa Gachagua ari igongona-ini ria kanitha wa St Francis Xavier Catholic tauni-ini ya Baragoi kaunti-ini ya Samburu kuria atongoria a wathani wa matura gutigirira ni manyitanira hari kuhukia utoi na uici uria ukoretwo ugitafanio mwena uyu. Chief, nataka kusema hapa kwa niaba ya rais, hiyo maneno nafanyika hapa hatuwezi kubali, na nitaenda kupanga saa hii. Nitapanga saa hii. Wale wako na bunduki mrudishe haraka. Gachagua ni erite Macifo gukorwo makihithurania itoi kuria cikoretwo ciaithite na gutigirira ni ciacokia matharaita maria megwateirwo mugaru wa watho, akimerira kwaga kuhumukio hari gutigirira thayu no acoka matura ma kaunti ino. Mlio wa risasi itakuwa hapa hii Christmas. Lazima watu wakule Christmas na amani. Na hakuna pahali vijana wameenda, wako. Si mimi najua pahali wako. Kwa hivyo tukubaliane, wale wenye bunduki warudishe. Na kuona ati kaingi utoi ukoragwo ugitafanio na njira ya uhuthu kumana na wagi wa njira njega cia ukinyaniria hamwe na ngari cia kuhuthirwo ni maabitha a ugiri. Gachagua ni eranĩire mũbango wa gũkinyaniria kwathĩkwo kwa mitambo ya ukinyaniria, guthondekwo kwa bara hamwe na maafitha a borithi kuheo ngari niguo kumateithia kuhiukaga kuhurana na itoi. Tumeongea pia mambo ya Safaricom network, ya kwamba kuna sehemu hapa kidogo kidogo hamuna network, na hata bishop na baba paroko wameconfirm ya kwamba wako na shida pahali ingine kuwasiliana na Wakristo, kuwasiliana na wachungaji. Pia tuko na shida wakati kumetokea shida ya usalama, mambo ya mawasiliano. Ni ikinya riria rionekete kuhe mwihoko wa gucokia thayu mwena uyu na kuria gukoretwo na thina wa ugitiri uria ukoretwo ugithagathagio ni itoi ici cia uici wa mahiu. Atongoria aria mauma hamwe na Gachagua makigathiriria ciraniro ciake cia kuhukia utoi. Handũ-inĩ ha Muthingi TV, riakwa ni Mwangi wa Murugi.